pitanje? Može, ali nemojte dugo reći. Je li ovo dakle poruka svim ostalim braniteljskim udrugama da ne smiju svoje emocije staviti u prvi plan, nego one koje u ovom trenutku i dalje tragaju za svoj nestanak? Pa vidite jednu stvar, svaka udruga ima svoje statute, ima svoj cilj, svoje ovo. Mi smo zatraženi smo da pomognemo, mi smo pomogli. Sjetite se da je udruga 100% invalida Domovinskog rata imala isto problem sa onim prosvjedima u Savskoj. Mi smo se uključili u to i pomogli smo i ostali smo uz njih do kraja. Ja kažem da u početku rata mi smo bili jedini i ostali su nam se priključili. Pa evo tako, ja se nadam da će se priključiti i ostale udruge ovoj inicijativi. Svako ima svoje puteve, pa šta im bude. Kako komentirate izjavu gospodina Đakića iz Splita koji je rekao da ne podržava vašu inicijativu? Da se tiče privatne inicijative neće miješati, ali da im neće ni mentorirati? Pa vidite, jednu stvar ja neću komentirati uopće izjave drugih, jer naš predsjednik je isključivo zastupao stavove specijalne policije. Znači, uopće me interesira šta druge udruge misle, šta govore, ne želim uopće se petljati u tome, jer kažem, predsjednik Klem je isključivo radio po odobrenju udruge specijalne policije i niti jednom riječju, ja mislim da nije spomenuo niti jednu drugu udrugu, osim udrugu obitelji, odnosno Savez obitelji nestalih zatočenih. Kanite li dalje pregovarati ili ima nekih planova da se ovi pregovori koji započeti nastave? Mislim da je pogrešna percepcija pregovora. Naš cilj, vidite jednu stvar, naš cilj je isključivo da potaknemo institucije, jer ko smo mi da? Znači, institucije su te koje trebaju odraditi. A samim, evo danas je ministar branitelja na ekshumaciji u Pačinu. Znači, pronašli su jednu masovnu grobnicu i to. I smatramo, zato kažem, nudimo pomoć generalu Medvedu za suradnju i da pomožemo jednim drugima. Pa slušajte, institucije su tu da pregovaraju. Ali s kim ćete kontaktirati, na koji način ćete uspostaviti kontakt s onom drugom stranom i od koga očekujete da će reagirati na to s one druge strane? Pa vidite ovako, ja ću vam reći jednu stvar. Mi smo sada dali potporu inicijativi. Ako oni pokažu volju za suradnju, mi smo tu. Jeste li već do sada imali ikakvu reakciju u vezi toga s one druge strane? Trenutno ne, osim onoga što ste vidjeli. Znate li točno kada i gdje ćete se sastati sa udrugom srpskih veterana? Ako bude dolazilo do ovoga ikakvog sastanka, ja vjerujem da to vjerojatno mi nećemo niti biti. To će odrađivati institucije. Kažem, na institucijama je da odrade taj posao, da se ne bi pogrešno nešto shvatili. Niti ćemo mi ići tamo, niti ćemo dolaziti vamo. Ako bude bilo kakva inicijativa, mi ćemo zatražiti da tu inicijativu, odnosno to je susret se možda odradi u Briselu. Jer su oni, ne znam, oni idu sad prema Europskoj uniji, mislim da bi to trebalo biti najbolje. Znači to da vi zapravo smatrate da ne biste ni trebali sami operativno djelovati u vezi toga, nego da želite potaknuti one koji su odgovorni da oni sami to naprave? Apsolutno, i to je trenutno jedina inicijativa. Oni koji su potrebiti da to rade, vidimo da mnoge organizacije nevladine mrežu platformu 112 silne novce uzimaju, ne pronalaze ništa, mi se nudimo da pomognemo. Molim vas, bivši ministar branitelja Predrag Matić je organizirao nekoliko sastanaka u Vukovaru sa srpskim predstavnicima i neke su masovne grobnice nađene. Zašto niste tada to podržali? Ko je rekao da nismo? Ovako javno kao danas. Nismo niti znali da se pregovara, oprosti. Javno se je znalo? Ne, ja ne znam. Vi ne znate? Ne. Ali nismo ni rekli ništa da imamo protiv. Oprostite? Nismo ni rekli da imamo ništa protiv. Što možda pričamo o bliže mikrofonu? Ne, okej. Ne. Znači, javnost, mi nismo znali, da pače, ko se može tome usprotiviti? To je pokret. Zato je pitam. Ne, znači vidite jednu stvar, ja ne vidim gdje je problem ako je udruga specijalne policije izrazila pomoć, odnosno podršku toj inicijativi, gdje je nastao problem i ne znam,
sotoniziranje ove udruge, a ostale, znači, ostali koji su, pa nije samo tadašnji ministar. Bilo je još nekih udruga koji su, ne znam, se častili, družili su se i sve i nije se za shodno našao niti jedan medij da to prenese. Ja ne vidim čemu je sad problem u ovom nečem humanom. Ne, nije problem, dapače, to je jako dobro, ali ja sam pitao zašto niste i ranije to učinili. Nije nas niko niti tražio, ali nisam imao informaciju, evo, možda gospodin Stivi. Evo ja ću nadopuniti vas. Nikada nijedna informacija s one strane, posebice od lokalnih mještana iz okolice Vukovara, nije imenom i prezimenom ili odvelo nekoga na stratište, na grobnicu gdje su sakriveni bili naši najmiliji, nego su anonimnim dojavama obavijestili ministarstvo ili neko od naših institucija drugih, a niko nije niti ministra, niti bilo koga obavijestio, nego samo na taj način. Ni na jedan drugi način, jer time bi oni na sebe skrenuli pažnju da bi oni bili procesuirani zbog toga. Znači, u svakom slučaju samo anonimno. A je to bilo točno i neke su grobnice nađene? Neke su nađene, naravno da su nađene, ukoliko je bilo navedeno na pravi put. A neke su i slučajno nađene sa istraživačima i što se vidi. Isto tako htio bih reći. Nijedna priča ne počinje ni sa početkom rata, nego ni sa završetkom. U svakome ratu postoji vrijeme ratovanja, postoji vrijeme primirja, pregovora i na kraju završetka rata i mira. Mi nakon 25 godina niti pregovaramo i kako je to primirje, da li to neki hladni rat, ne mijenjamo informacije, ne tražimo svoje mrtve, a u ratu smo znali mijenjati svoje mrtve za mrtve ili žive za žive. Nadalje, poznavajući jako dobro hrvatske institucije i njihov način djelovanja, pošto sam u Hrvatskome saboru, a i prije samoga sabora ja sam se uvjerio u njihovu stručnost i spremnost u istraživanju, pogotovo najtežih oblika ratnih zločina, pa sam samo inicijativno iz mirovine podneo 57 kaznenih prijava. Osobno sam bio 2 puta kod predsjednika Josipovića i kod gospodina Bajića. I njihov rad za sve ove godine, svake godine su obećavali mi ćemo istražiti, procesuirati ništa, a sa mojom inicijativom, mojim angažmanom osobnim, ipak barem je jedan priveden licu pravde, pa makar i na 3 godine. Može li Sabor nešto doprinijeti ovom procesu, hoćete li vi nešto napraviti da se to dogodi? Naravno, mi smo se već pokrenuli, mi krećemo, mi potičemo, uzbuđujemo i tjeramo ih na inicijativu. Znači, neće spavati, što je rekao gospodinu Saboru, dihat ćemo vam za vrat. Evo, toliko.